باب 137 كريات الصالحين نيوتين سلام الرجل هيورا غورغوركو على زوجته دو بينغو ماكو سو تايم والمرأة اسوناجو من محارمه imorde e harmamɓe mo ɓen ɓe mana nde huroto harmamɓe mo kanko kadi wala e ɓe mana harmamɓe mo wona koto makko ni kala harmuɗo jombugol mo wala ajini biyati e dow janamɓe makko ɓe gasatamo jombuɓe ɓen wo ajini biyatin e janamɓe la yukhaful fitna ɓe tawata fi so hiwri keɓe hulaka fitinande yanata hakkunde maɓɓe so andi so hiwri keɓe no gasa ɓe ɗaɓɓirama joni haala ho e piho yo fanka o feƴƴa ɓen ɓe tawata dow no hula fitna yanataɓe hinna e maɓɓe wa salama hunna e hiwragol ɓe hada charte e oɗo charte an sahal ƴettama e sahal bun saad radiallahu anhu qala wi kanat laatike fina hakkunde amen imratin sonnajo wa fi riwatan kanat lana laatani no men ajusum yummirawa ta'khudhu min usuli silk imo ƴettayno e daƴƴere ko wiyete kon silk ka daƴƴire ɗum fataturahu o fero ɗum o waɗa ɗum fil qidri silk ko façon ñaamete hum pihum warbete ko ñaame fataturahu o fero ɗum fil qidri ka nder fayande wato karkiru ɗum anndanɗa hoore ma fata habbatin wonta gabɓe min sha'irin immorde gawru fa ida sallayna al juma si min juuli juma wan sarafna min woncitike no sallima ala mi arayno min hiwromo ayi par ce que fitinano hoola gorko janano no wawi hiwrade debbo janano فتقدمه إلينا أو بأننا من أون يامته من يام رواه البخاري قالوا يقول ما تكركروا أي تطحن بمعنى قفتا دوون تشوندي وأن أم هنيء فاخته بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أماك أتيت النبي أرنو كان نبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ñande gere o makka ñande fatu makka o tay kanko yahtasilu himo looto o fatimatu tawi nene fatima ɓiɗɗo makko on tasturuhu hino waɗani mo wirngallo bi sawbin coñci fa sallamtu mi hiwri wa dakarat l hadis o janti hadis on ha kati ɗo rawah muslim wan asma binti yazid radiallahu anha qalat wi marra alayna feƴƴirno men annabiyu annabajo sa sallam fi niswatin hakkunde sonnaɓe boy fa sallama alayna o hiwri men rawahu abu daud at-tirmidhi wa qala hadisun hasanun wa hada lafsu abi daud ولفظ الترمذي كونغول امام الترمذي يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وفئلنا في المسجد كجولد يوما يندغو واصبت تاوي دنتال مولانا نغال من النساء مودي سونابه بودون هيبه جودي فالوا بيده ويلري ني نيوري ماكو نمي تسلم هيورا غولبه ويوريبه والله اعلم